megalayapost.news. Jaya He, Jaya He, Jaya 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 He. Kum kawai na gathong ban kintiu ye ki kampan roi ba pher hapo kisnong githau ha gjla ba hakari ka office block development officer ka jirang sin adi block ha ka arterik risau arjar psau kala punlong ya kawai na ka jinglang bla tip kum ka gram sabha meeting lani ka village council meeting ha kisnong umtang kabri kawai na kisnong ka ba ha ka jirang sin adi block di district kani ka jinglang banyatai halor ki kampan roi ba pher ka dekat kum ka jingbtha lingba ka sarkar India na ka ministry of panchayat raj balai tre langru bar ka sarkar Meghalaya lingba katanat community and rural development hagni gisingil apun tipat ba hadu news pa tlik snong ha kari India kila yo ban pulong kum kani gijingalang bat kasnong umtang hari boy kadi kawai na kasnong bala sya jet na gabanda ban pulong kum kani gijingalang banyakren halor ki kampun roi ba pher bat ki scheme sarkar ba pher ban kentiu ye ki kampun roi shek snong ki thau hapo kari India hagni gisingil ajung batai chapang ta village level development plan bat kumju ru ya ka thong ba ki pa ba nong snong kila ban sna ni bu ya kino ki kampun roi na gabanda kasnong kibdi ki kampun roi ban yo lingba ki scheme ba pher ga sarkar India wala kena ngate ngdauman ngata ni gay nialam mapangam silemat dei kasimya patla do jomle namaga naga sinong be jomi mari kan ni sinong kinjat ngwa ban PTP balai ba ong ka sinong tang ye long ka sinong ka batok ka kata na sinong baro di badan hako ka ten rihoy ye ka untang bala ong ye ka untang ka sinong untang di badan kam na gani ka tang nadu mabu hayin untuk batang sen jur ba ong ini non na kewe na du ka tang na cha gani ka de ka sinong ka batok ka kata ka sinong ka ba baro di light dengan ai kuble pi he kana ka forum ba video bal bandel ka kana ka program ba ala ru pa tanwan ni ini ke woi itu banwan ni banu yo ya mata ka for ka bang man dong ru wan ban ke ru ke su ki badon ko kan ya hago ka por na ai kubero kini ki officer dong ka lo baro mat we kuntam di sordar di bayasan rawang ko kene ka ajingwan magane ka meeting nama mangangalong tau tumen badang sipun ki jenduna ki jembia balai kumangalaong balai bani ong ka umtang kinenu mantap de bang tip ka umtang ketika sinong ka bajok ka babadang kam da umuk nando batong set jaru lami jaru ka babang ha mantap da pitang siang gono ro bagani ka tang kolong bos pang haju kata ka basung si hanya ka ba piwan hanya mangin laban panse namar ka jingwan hanya kalong ngalaban ong nganwan try nganwan kenjit baro ke berkat ba jingwan try Yesus kalong ha Jerusalem de ha Bethlehem wa kali de kata kabang sinutunan de sinong kabaduk kabakerjo kabapandan kam lakan disit ke nasional lamba ke program kabaki di la ayin ni ka por di yang sing bahas da ka jingsong di ayin yang beli na nama kan kan mau ka panro lamba ke tinggal apa lagi yang beli de sinong kaba tim pitit de sinong ka badang sibe kaba sisa ka kastam ka dalam kan Islam le nama ba kalau nggak senang kalau duduk di beliau di baduna ke laban poisa isa eru di ngaimu ya
ibalawan asin aku belajar yang aku belajar itu kan mai ibala pek akan kesenang ke joni iba buan bantek yung duko mula jadi mai nasional aku belajar panggilan tentang yang dibentuk iba na penting kita ada program yang joni ada juga dari bat kabanta ka mga akwa ban ong ada nga kapor ang bakit hidup ka dyan kardo joni kung bigyan panpaw ang lang jongki kalong ng kong kung mga loong ay kublay kunto iya pa ro kibawan kamtam yakin ke officer bat ya ki rodar grup yang disem isnong kutau ibalapan kaya na do ingin na nanti nasional warmasal mungkin share bat dalam bat ni na ay kulepi ya baro kita ladom hangne na markasnong kabadang sibit nila banong kumba usodar jongi dia mga utau-utau ng pangbayo sinot baad day ini ngade upa pamitay yung mail nangapat yung pamitay cinti sa pamitay nga ay kublay baka niya kajing pakalagi yung blay kalong upa ang tanap na ito kata-kata ang niya piyo ibandam ka na kasinira nang abay titik kani ka skulu kawan apa yang ketika yang mana kawan apa yang yang kerku ketika dia kata kalau ublay pak nanti nama yang orang kabalang nakuk se kawan ai langba gabang ini ke sekolah ini sampai gitu di gabang kabala ai ya hendak kalian jong sekarang dia mereka orang ini PMAY kawai ke siapa lagi hari ini di sini senang berada yang tak kawai ke JM ke siapa dapati itu nama sakalat entah sakalat itu layak ini tambah kalat itu letih yang entah mana umbala tunan menurut pembangunan kalat kita mungkin juga rumahnya dia ketaruh nilai ya kan ada juga perlu agak jenis dari bahkan ke skim ke bacis pak asni mau orang ini ke skim dekat nilai naka surga tempat na kalian juga ngaya saki lang batpi bat ngakubur lang batpi ba kasnong ko jung pi kadai kasnong kaba kamana kahap na beneng namar balay nga ong kumta namar ba na kaliang jongi baro kung kinong mikmat ki obses u video nang ta ki obses baro kidon ya kebenca kaba kin pek kin kmi na kebenca kumno ban warra ya ka roy kapal na ban pentelo ni kam nga so ban ay ka jingero nga tay pinasakilang bat nga ban ay ka jingero e ka office jong video ubala tre sitom bat ubala le sitom na kebenca jong pi kamana ka bangaong yepi ka bahab na bneng namar ba pidei kata kasnong kabakar pangtam arteli na Meghalaya pidai kasnong kaba mapi pila sajid bala itu epi nado na central government but idon kumba news patam haparo kowe kari India but lingba kanika programs kaba niyo banya dolang mentah kanika sini ki schemes ki ba repair ki ba nagalang ka office jong video iron ya ka MGNRG iron ya ki PMAYG
Ira ni kan National Social Assistance Program kade kabayarap na kebenca ki tuki rangba ala ni kilong kume kipala yaw karta old age pension kabangitip nanta na kebenca kilong kume kipala du no ayaw kurim jongki bat ngiron ru ka rusa kada ka gram panchayat kabayaday bat kani ka program kabamentagas ngi the housing scheme SRWP ngidon bat kalanang kiw step habaro kibenta MegalayaPost.news.